bok! Dobrodošli u Krokantino Le. Danas pravimo krem sladoled od pistacije. Dođite! Nakon proglašenja hit proizvoda morali smo to priopćiti svojim najbližima, jer oni su iščekivali tu vijest. Reakcije su bile fenomenalne. Svi su govorili, znali smo. Naravno, svima je bilo drago, jer to nije samo naš uspjeh, to je uspjeh cijele familije. Mi smo obiteljski posao, ne mogu reći da je ovo samo Marin i moj projekt, to je projekt cijelog našeg tima i shodno tome svaka takva sretna vijest za sve nas je podjednako. Ta sigurnost upravo nam je dala i otvorila mogućnost da u ovom pogonu trenutno sada uz nas imamo zaposlene dvije dodatne osobe, naše cure koje već znamo od prije, izuzetno perspektivne mlade slastičarke, tako da evo ponosna sam da naš Krokantino Lab polako raste. Pa proizvodnja prvih 11.000 komada sladoleda u ovom pogonu je bila ja bih rekla once in a lifetime experience. Sa mnom je bila moja prijateljica Dalija i bez nje bi to iskustvo bilo puno teže. Motivirali smo jedna drugu svaki dan. Ja jedino mogu reći iz Marine perspektive, kako je Marija zvala, jedan dan je bila full sretna, završili smo prvi dan kao super proizvodnja, drugi dan me zvala se Ivane, ja ne mogu više, ne znam kako ćemo imati završiti, treći dan opet, super ide dalje, tako da je bilo promjena, raspoloženje svaki dan. I nekako cijeli taj adrenalin bilo mi je jako teško i zovem svog tatu i govorim mu na telefon, ali što ako ja ne znam skuhat karamelu, mislim nakon toliko svega, nekako prestrašena, ispred nas je tad bilo 11.000 komada. I on tada meni kaže, ali Marija, ti si druge ljude učila kako se kuha karamela. Naravno da znaš, naravno da to možeš. Postoji ta jedna zona između onog trenutka kad si izbačio proizvod na police i kada vidiš da se kupuje i onih prvih reakcija. I zapravo taj dio, to vam je kad 1 minuta traje sat vremena. I da jednostavno, ok, sad ti si dao sve što ti jesi na to tržište van i sad povratna reakcija ljudi kako im se to sviđa. I onda je zapravo krenuo taj jedan val fantastičnih stvarno reakcija. Htjela sam pokazati da biti poduzetnik ima svojih lijepih i teških trenutaka i da poduzetništvo nije rezervirano samo za nekog ko je ultra pametan, hrabar, stremi prema naprijed i onako da su poduzetnici nekakva čudna super bića, nego su to normalni ljudi. Već brainstormamo o nekim novim okusima koje ćemo ponuditi, evo nadam se možda već ovo ljeto. Neću još puno otkrivati o čemu se radi, ali evo jako se veselim tome. Mi smo dovoljno educirani po tom pitanju da stvarno možemo kreirati sladoled iz bilo čega.